بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الحكيم. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ring hakatan sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iban salam panabi pilihan jungjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Harumini hikarwarum sin pagbassa na to sin hayatus sahaba. Naka na to sin limabay in qissa sin hambuok sahabat sin Rasul gagandilan hi Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu an. Harumini kissahun na to isab in kabuhi sin hambuok sahaba pagtawagun hi Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Ingan niya balikan ko, hi Sa'id ibn Amir al-Jumahi. In sahabat ini siya iniin pag-iyanon sin magkikissa. Rajulun ishtara al-akhirah bid-dunya. Usog bininiya na in akhirat sin pagdunya. Ay bima'na wala na siya naglingi sin dunya, akhirat na sadyain halom sin akkal pikilan niya. Nah, hi Sa'id ibn Amir al-Jumahi in qissa sin sahabatini makaajaib. In pagsud niya paaga may Islam aun qissa liukis sin mga sila muarrikhun magsusulat tarikh. Hambuk adlaw in kaunan sin Sa'id ibn Amir fata, hati sin fata subul yan pa siya mga hangpo tagto, hangpo tagupat, yan pali masaglasan. Hambuk adlaw nagtinuruhan in mga tao Quraysh harap pahula palungan doon hamak kapag takon Tan'im lang sin pakato patanaim lang na ang tausog tawa-taw rin di ka to mag-ihram kami lang niya patanaim na incorrect pronunciation niya Tan'im. Masjid sin Aisha radiyallahu anha. In lungan niya at tawakan in lugal yaun. Masuk da siya yaun da siya Makkah. Ako. Hambuk adlaw in mga tao Quraysh nagkadtumad to. Mayta
Sabab sin aun hambuok sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hazaman nagkakalo in Quraysh iban sin muslimin aun nasaggaw. In nasaggaw sin mga tao Quraysh sahabat pagtagon hi Khubayb ibn Adi. Nabang mga kato bunuon na yung sahabat yaon, firingon na siya, diyasin mga tao Quraysh madto patanaim. Nainhinang sin tao Quraysh nag-inubusan, nagbaan-baan, miud tukatan paho patanaim karna sumaksi sin pagbuno pagfiring kan Khubayb ibn Adi. In kaunan sin Sa'id ibn Amir hamasayadto fata subul-subul pa. Pasyali masaglasag. Na. Hambuok siya ring ha mga kabataan nagtuyo tuod miyad to supaya sumaksi sin pagbuno kan Khubayb ibn Adi. Amin masagkaw. Na. Naibuhan. Mano siya. Mawkib azim. Hatisin mawkib inamuin mga tumpukan manusia. Mawkib. Ayaw na yung mga kanakuraan, piag-uunahan, piag-nanakuraan, hindas Abu Sufyan, yaw ng Safwan ibn Umayyah, yaw na yung kaibanan. Usog ba inag-akan? In kaunan sin Sa'id ibn Amir, nagtuyo-tod siyang kabayaan niya, makadto siya pahaunahan kakitaan niya. Sabab sinlong sin magsusuy-suy, وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب. Kaya usan niya nakakadto papanag na ansapan, sabab sin tuyo niya, even sin kusog niya, kasubol niya. Nakadto siya pahaunahan. Asap siya mga sapan sin mga kanakuraan. Sabing kabayaan niya, kakitaan niya, tulbang biyad din yung pagpairing ha, sahabat yun. Narayin doon man, siya nin nagsuy-suy, pagkaun kulong niya pahunahan. Kita na tuod sin dua mata ko in pagtakon lahi Khubayb ibn Adi. Maway kulong niya, amuin mabaya kitaon sabab suy-suy sadya, Khubayb, sahabat, gagandilan. Nah, narayin doon man, pagkita ko, mukabbalan bil quyud. Kiyukulintangin liman niya, yuhukutan, sarta bibilanggo. Mukabbal. Si mukabbal ini, piupusasan bang mga gato. Kaf, mukabbal. Bukun mukabbal, bang mukabbal amuin siyum. Na sarta kita kulong sin Sa'id wa akuffu an-nisa'i was-sibyani wash-shubban tadfa'uhu ila sahati al-maut daf'an. Kita kulong sin Sa'id in kababaihan, kabataan, iban sin kasubulan niya unsya tiyutuod maun patampat amuin pagsumbayan kaniya. Tiyutuod. Tinabi, tutupakan sin kataro, sinamoy pagkakitaan pa. Na, dahin doon man, ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله ميابot man in Sa'id ibn Amir maun patampat amuin doon na siya pairingon, doon na siya bunuon, baya-baya amuin bunuon na siya timindog in Khubayb. Waqafa al-fata timindog sarta in Sa'id ibn Amir il-Jumahi timindog day sab siya kimita bang uno yaon tayaon. Pagsakali
sabab sinsuok niya hangkan timindog in Khubayb ibn Adi aon siyukat niya mga Quraysh hari pa siya bunoon na nagdaraos sila nagsusuok in agisin Khubayb pa mga Quraysh yaon na siya baya-baya hisangat na siya maun paamuin kahoy in agisin sahabat yaum in syi'tum an tatrukuni arka'u raka'atain qabla masra'i banglaw niya okira aun long niya pangayoon ko kanyo hari niyo pa ako mabuno lang si mga Quraysh uno sigla ka long niya ba't nagtatakad long nin tao labi luwa na long niya min mga sila panganak sin mga tao min biyuno nyo raysab nagtatakad mamahuli kumabaws nalong sin sahabat yun bang makajarilong na pasambahayangan nyo sadya ko 2 rakaat long sin magsusuy-suy siya ining panagnaan himi ng sunnat amuin sumambahayang 2 rakaat ha amuin before pamapatay before bunoon 2 rakaat sadya nalong sin mga naghihong hakas na rin doon bet din lang nalong si mga Quraysh dili nyo na sal nalong niya matay na saan na okay na lang niya ikaw lang niya maglukay-lukay sambayan ko 2 rakaat na nalong sin Sa'id amuin kabtangan niya yadto si mukat di urong ugtod si matatay nga ko di ugkot nagdaraos kami sarta kikita ko siya pagkita ko lang sin Sa'id timindog na ang palong niya himarap pakiblat ang palong niya si mambahayang 2 rakaat sa long sin Sa'id sambahayang wayroon na amuin sambahayang hipo sin khusyu' labiring si sambahayang hi Khubayb ibn Adi amo na tulong ng kita ko amuin nakalanduin khusyu' niya pagsambayang sabi sin bunon na napagubos niya si mambahayang wala niya rapyaluay miyadto na yung Khubayb sarta bibilanggo na miyadto na pa mga kanakuraan sin Quraysh ang paimian in aki tud kamin isog sin sahaba qala wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaza'an min al-maut lastakthartu min as-salah ingat ka mo long sin Khubayb bang sadyalong niya buka ko amuin makahuna-huna kamo hangkan ako magpahaba sin sambahayang karna in huna-huna nyumyuha ako bang sadya mo kunyadto mabaya tuda ko sumambahayang mahaba karna malanabin magsambahayang sumagawa long sin Khubayb arakala makahuna-huna kamo myuha ako kanyo atas ko piyaw po bang sadya mo kunyadto yung kawayaan ko rin ako mig di nga pagsambahayangan na di urong ko lang sin Sa'id di urong ko kataning kabtangan niya na thumma shahida qawmahu bi'aynay ra'sihi wa hum yumathiluna bi Khubayb sa kalisyangat nila ng Khubayb inhinang nila kan Khubayb mathalu bih in tamthil amuin di mo pa siya patayon us-us torturun mo na tamthil in pagtag ka ni harap dugsuan hilapan ng mga tainga igon ng mga tainga uno-uno na matali lukito ng mamata sunukon kakalon ismuhu tamthil muthla amo ito hinang nilakan Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu narain doon sila sa abu nagtutorture kan Khubayb ngaon natod na mo inakisin hambuok atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta najin nabihaon bihan parasahan niya na namu ya Khubayb mabaya kaw
Magliw ka mo kan Muhammad, hi Muhammad indayn doonin ikaw. Salamat, lapas. Wala ikaw? Kita unin biya mga iman. Kebisan. Na. Fayaqulu wad dima'u tanzifu min. Insambong sin Khubayb sarta induko yaunda nagaanod ding habaran niya. Qala wallahi ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يوخز بشوكة. Sapahan kulong niya pa Allah Ta'ala. Amuin papagpiun niyo ako. Hikadto niyo ako pa ahli ko. Ibansin anak ko. Sarta masan nanging kahalan ko. Ibansin kakitaan ko hi Muhammad yukhaz. Kasuknuhan. Wakas. Katunukan. Siwi-siwi sadya to. Sukno sadya tiyo-tiyo. Piun ko palongnin. Mapataya ko rin sing kasuknuhan Muhammad. Amo palongnin hat bihay. Amo palongnin amuin bihain inan. Misaning kasuknuhan. Babaya pa ako in mapatay. Ayaw yung kasuknuhan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukhazu bishawka. Narain doon man. Pagkita sinamuin kawkot sin pangatayan niya iban sin iman nagsilawak ng mga Quraysh uktulo kung magpalukay punuan yun ng tao yan salong niya mang juk palong niya mang jural pa punuan yun na uktulo na narain doon man long sin Sa'id kita kutudlong niya amuin sung na siya masyahid imatod na pataas sin langit. Yaun siya sangat. Rafa'a basarahu ila sama. Matud pataas. Sarta iban pagpamung niya. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Induaan niya Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, hambuk-hambukain mga Quraysh ni bugtang abang mga kato. Tikmura katan. Waqtulhum badada. Iban bunuan yu sila. Bunuan yu siya ya Allah sila. Amuin qatla ibada. Hati sing qatla ibada ini amuin ubuson katan. Wahikapin. Wala tughadir minhum ahada. Ayaw mo papula suta. Misanhang kata orang kanilawang bukon maubos mapatay kata. Timpamong niya. Matod pataas. Allahumma ahsihim adada. Waqtulhum badada. Wala tughadir minhum ahada. Puas niya kaya kabtang sambil lafadha anfasahu al-akhira miyugto na napas niya. Na. Long sin Sa'id intaod sin pali niya sadya naglamugay na yung pali sin pana pali sin pudang indugso inkatan di ma ito tamthil narain doon man siya na syahid hataasin kahoy siya sangat nagbiing na yung Quraysh minui pamakka sarta inbaran niya yaon dakyabi na taas na kaya lupahan sin Quraysh wala sila nakapatumtum sin kansang kita rin siya naman ito eh na kaya lupahan sin Quraysh inkabtangan sin amuin Khubayb malagguin bakas kaya rin hapangatayan sinta na wala nila ito kaya sa pawan wala nila kaya baitaan iban wala nila kaya bunglawan wala nila kaya na naman aun nakarungog malagguin bakas sa pangatayan nagwi na sadya na in Sa'id ibn Amir al-Jumahi lam yaghib Khubayb an khatirihi lahza puasin kita niya iban diungog niya in kabtangan sin Sa'id ibn Amir in Khubayb ibn Adi wala na bakas amu inlong tabihan na iigdeng hapangatud niya iban hapangdung ning kabtangan Khubayb bang siya matug pagtakay no po niya
kabtangan niya ito yung sinamin biya. Takbus imisarat pataas pag miyata mata siya long sinbasa. Lihambang mata. Pag-ubos bang siya naglilingkod-lingkod, bati siya, yarahu bi khayali, pagka-imagine niya, magpikit siya bihan, biya sinamon kaya tutungtungan, impangan na sin tao biya mga tiyatali, inhalom sin unay hukubay. Subhanallah. Tumtuman ni pagsambayang, pagpatay, pagkuhan, subhanallah. Nagbibista siya, iwan naninimbang halom sin pangatayan niya, magsud palom sin unya. Mano siya tuilong niya. Amuin nagdara pag-iman pa Allah Ta'ala. Atas niya hisacrifice sin katan, misan pa siya mapatay. Sud pa unya. Magsud palom sin unya. Iman gawukot, makapaon siya aajib. Amuin parakala, makaajayb. Misan ko bunuon to. Misan ko bihad toon. Bang imanin di makay mo, mawayin yan to. Amo pa in mahunit hindi surun sintauhi po sin pag-iman. Walaw po nin mustahil hinangon niya. Amo yan to magtimbang siya. Na, hati niya, lang sin Khubayb, lang sin Sa'id, halom sin pangatayan niya. Bang bihad tuin lasa sin sahabat hi Muhammad atas magpakamatay bang bihad tulong ni Rasul dahil nga Tuhan Rabbul Alamin. Narayin doon man lugay na magtali pagtakaino po niya sambil piyahayang sin Allah Ta'ala yung pangatayan niya simud siya paagam Islam. Amo yan tuin sabab kasud niya paagam Islam sabab sin kasaksi niya pagkasahid sin hambuk sahaba hi Khubayb ibn Ali. Simud man siya paagam Islam, qama fi mala'im minan nas. Timindog. Piya ingat in mga tao. In ako, sumud na paagam Islam, magad na hapamando sin Muhammad, iban magpatilibon ako rin hakakahin ng sin Quraysh pagsumba mga barhala. Ampa siya miurul pamadina, miyan tumiurul pa Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nakaabot pa siya sin buno Khaybar, hatahon hikalima tahon sin paghijra, buno sin Khaybar, iban sin mga Yahud nakaabot Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Na 5 tahon na kumanin Rasul. Abang po tahon pa. Narayin doon man, wala dalimukay, yung pag-agad-agad nila iban sin Rasul, nawapat na yung Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sambil iabutan niya indua Khalifa Abu Bakr iban sin Umar radiyallahu an. Sumakawa inkaunan sin Abu Bakar iban sin Umar lando tud indayaw sin pangila nila kan Sa'id ibn Amir mayta sabab sin pagmabuka niya pa Allah Ta'ala iban sin ka-ikhlas niya hangkan dahiyahal kaning kabtangan niya bang siya magkabtangan tumayong hugmarayon Abu Bakar iban sin Umar inkaunan sin sahabatin nahambukad law hazaman sin pagnakura sin Umar radiyallahu an kiyadto niyan Umar piyatumtuman laung sin Sa'id ibn Amir kan Umar radiyallahu an waktu siya limingkod laung niya ya Umar usika an takhsha Allah fin nas patumtuman takaulong nin pagmabuka ko pa Allah Ta'ala tungod mo para ayat mo wala takhsha an-nasa fillah ayaw kaw mahanggaw pamano siya banghakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala ang panyaiyan ya Umar aqim wajhak liman wallaka Allah amrahu min ba'idil muslimin wa qaribihim dungdung imarayaw parayaw ang pagdamo hamangamano siya amuin hiyang la sin Allah Ta'ala yung pakaradyaan nila maun kay mo. Si mo day masuok iban sin malayo. Has sasuko sin hiyang la sin Tuhan maun kay mo para yawato. Ampas siya imian. Wa ahibba lahum ma tuhibbu li nafsika wa ahli baytik.
In kabayaan mo jumato pawaran mo iwan sin paahli mo suwayray sabihad ti pa mga muslimin. Wakrah lahum ma takrahu li nafsik. Hindi mo kabayaan pawaran mo iwan paahli mo suway bihad turay sabin pagmuamalat mo pa mga muslimin. Na, wa khudil ghamarat ila al-haq. Surah. Pag jihad ka fi sabilillah, ayaw ka mabuka hapiapan dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Umar, wa man yastati'u dhalik. Isulong ni makakausayan, nasihat mo yan niya Sa'id. Long sin Sa'id, yastati'uhu rajulun mithluka mimman wallahu Allah, wallahumullahu amra ummati Muhammad. Kakausan siya sin manusia, biya sin ikaw ya Umar amu inhiyang la sin Allah ta'ala maun kay mo, impakaradyaan sin ummah. Nah, narain doon man, sabab sin halga sin Sa'id ibn Amir, tiyawag siya sin Umar, long sin Umar karikaw. Nah, kalakihan ko in tabang. Inna muwalluka ala ahli Hims. Hinangon na mo kaulong niya Amir nakura sinhula Hims. Aunin Hims? In Hims, yaun siya hula Syria biha. Hinangon na mo kaulong niya nakura sinhula Hims. Nah, si Mambong magtuhin Sa'id, long niya ya Umar, nasyadtuka Allah alla taftinani. Ibot pa ngayon ko kayo mo, ayaw mo ako pitnay. Ayaw mo to nakurilya mo in panandas, di ko kakausan. Bihad to na mo in, pangawasin na kauna. Bukumbiya sin bihaunin ni magpagbunuan. Sabab sin pangatod nila sin lilingkuran niya un, alta barkala-kalaan. In nakauna yung pangatod nila sin lilingkuran has, nagtatanga. Bang aun mano siya limingkod din doon di katunayin kapatot, khiyanatun niya, di pa siya makalingkod, tanghabon na siya. Na, syattana mabayin, malayo, kagbidda. Ang kanda suway kita biya, tuwang aun amanat hinil ka to, wakun yung pangatod ta, long mo na, makakiya na ako rin, di ini, makatanam na ako, wakun. En iyan, amanat. Ang kandain, Abu Dharr radiyallahu anha, hadithun sahih, ang bukadlaw piya ngayon niya para Rasul, ya Rasulullah, ala tasta'amiluni? Di mo ako dihilan mga kawasa, tawakan apoyin dun mga ununo na biya. Wala siya siyambungan sin Rasul, nakatuman long sin Rasul kaniya, insabda kaniya sin Rasul, ya Aba Dharr, innaka la da'if. In ikaw long niya usog malamma. Mukun matup ha pag nakura, mukun matup ha pagkawasa, suway makusog. Wa innaha amanah. In pag nakura, amana. Wa innaha nadamatun wa khasara. Iwan in pag nakura, in pagkawasabang bukun marayaw, in pagdaka niya, in siya hambuok siya kalugian, iwan pagsusunad law akhirah. So ay tamaray. So ay bihad yung manhaj si Muslim. In Sa'id magtuyo imyan, nasyadtuka Allah alla taftinani. Pangayon ko tod, ayaw mo ako dilipit na. Ayaw mo ako pitna. Di ko kakausan. فغضب عمر ديوغلان عمر رضي الله عنه إذن بقيان ويحكم وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني. لو سن عمر رضي الله عنه ويحكم بang mga kato way nabiyahan sipat niyo وضعتم هذا الأمر. Iatanggung niyo ako simpakaradyaan sa bugat-bugat. Nasihatan niyo ako. Pag-ubos na doon man, magpadyato na, magpaaw na, migna ka mo. Wallahi la ada'uk. Di takawlong niya paigon, long sin Umar. Suway ikaw madto pa Hims, ikaw inhinangon na mo Amir. Narin doon man. Wayroon na hinang kailusin, Sa'id. Sada siya miyagad nagtaat. Nalong sin Amirul Mu'minin kanya, ala nafridu laka rizqan? Dilan na mo kaulong niya bang mga kato, bari. Biya ini. Tadjikit mo. Nalong sin si Mambong magtuin Sa'id, wama af'alu bihi ya Amiral Mu'minin? Fa inna ata'i min baytil mal yazidu an hajati. Unuhon kulong nin, bari yan. Misan long nin jakat sa jaka ko.
dahil habaytul muslimin, labi-labihan pa rin nga hajat, kunin na ako magkalakihan. Ang pamento pa, Hims. Namang mga katubian. Yan mong pakaw. Manghambok na sulupin, duha na lang niya. Banghambok na lang niya kulasa ay nangarwa. Sa in kaunan sin Said, di. Kanday sa diarang in dunya bang man makain akhir. Winindang lay kanya. Namiad to na. Dahil dito man siya. Oo. Hahims, nagnakura na siya, nagparaka. Wala datod libo kay aun na mga tao Hims na kaun pa Umar radiyallahu anhu. Napagkaun maun, biya, nagsabot siya dyasin ka, lamain, sigpit sinhal na mo, ayron biya akuan. Alam si Umar, okay na ba? Maununin nakura niyo hi Said, ang si mga tao okay. Na mangbihad tulong si Umar, sulatan niyo kunin ngaan si mga tao barhajat. Dilan ko. Dahil nga, alta sin muslim. Nagsulat na. Tiukbal na yung katas ka na Amiral Mu'minin, ka Umar. Pagka si Umar radiyallahu anhu, nagbasa na nga, fulan ibn fulan, pagkita niya, hambok na nga mga kiyasulat, miskin sinhula, Hims, Sa'id ibn Amir. Uy, ilang sin Umar, isin Sa'id ibn Amir ini. Malay na sa ako. Ilang sin taway. Amo na siya rin nakura na mahulong niya. Ilang sin Amirul Mu'minin, Amirukum faqir? Nakura niyo miskin? Kalu na. Miskin lang niya. Miskin pa rin hamiskinin na Quran naman. Gampeng kami lang na magpakaon. Ampain siya, latamurru alayhi al-ayyamu at-tuwal wala yuqadu fi baytihi nar. Ampalong na siya, lumabayin hang kaadlaw, parwa adlaw, rin na mo misang kakitaan aso, magwa rin habay. Ha, tinaway misang pagkadyan. Hulma sa dyaman tubig. At tinawang di na wayron na aswa, tinawayron pagbuhi gas. Bang mga kato. Inom na sadya tubig, iman sinhulba. Napagdungog sin Umar. Fabaka Umar hatta ballalat dumu'uhu lihyata. Nagtangis, nagdangol rin Umar. Sambil nabasa, inpungot niya. Sinluha. Ampa siya miyadto, kima siya alfa dinar, hangibu dinar, malaggo na. Ampa niya viyutang fi surra. In surra bisad, biya puyo-puyo. Deng siya muin paisin binatang. Ang pain surra, amo na yung pusod. Surra, puyo-puyo. Biyutang naman to. Ang pa siya imyan ha mga tao yaon, tukbalan nyo lang niya inikan Amiral Mu'minin niyo, hasupayan niya mahinang in mga hajat-hajat niya, ikapangabot niya pa-hajat niya. Namiyad to na. Yan na nag-uwi ng mga tao yad to. Napagkadto nila pa nakura, magpasampay na sin amanat, nalong sin tauyaon, ya Amiral Mu'minin, aon lang niya piara amanat sin Umar ibn al-Khattab liqada'i hajatik. Ipagkuhan kuno sin hajat-hajat mo bang aon, makatawang ini kayo. Napagka puyo-puyo. Pag-ukab niya sin puyo-puyo, kaya larok niya. Iwan pagyan niya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nariungog sin asawa. Long sin asawa, ya Aba Sa'id, masya'nok, no kaulong niya. Amata Amirul Mu'minin, dawapat na long ng Amirul Mu'minin, hi Umar. Long sin Sa'id, bal a'zam min dhalik, dakula pa long ni musiba rin sin kawapat niya. Uy. Nalong sin asawa, usiba al-muslimun, aun kimuddan musiba bala pa muslimin. Qala bal a'zam min dhalik, dakula pa rin hadto long ni musiba. Nalong sin babae, long sin asawa, ma'a'zam min dhalik, uno balong nin, dakula pa rin hadto. Long sin Sa'id, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Kiyariya ko long niya siyud sin dunya supaya kangiunin akhirat ko. Kiyariya ko long na sin dunya, kangiun long nin pag-akhirat ko. Simud long niya palong sin bahay ko, in fitna. Kandak yalaro. Sa wala siya nagbayta sin. Talong sin asa, way panghati. Takalas min na. Ilalong ng pit na yan. Tama ba ya? Way panghati sin sin. Ba't bang ito kita isab? Laro kayo sa ating bisara. Sa pagkaway ron kita, along sin asa, takalas min ha, iban long, bukit na tudlong na ibot yung pit na yan. Nalong sin Sa'id, long sin bana, awa tu'inani
awat tu'inini ala dhalik, tawangan mo ako long na mag-igsin fitna long sin asawa hoon na pag iyan hoon kiyawa na sin hangi mo dinar ang panagtag pa mga fukara kani kamo katan mga anak yatim kani kamo ha isa duwa to upat naam piyag tawzi' magtuy pa mga sila miskin amuin di pa makalabi miskin din kaniya na bihadtuin hal sin Sa'id ibn Amir al-Jumahi na sakali wala patudli mo kay aun na isabdi matong madtukan Umar ibn al-Khattab radiyallahu an atawa kanin Umar miyadto siya pahula Syam mamisita pagkadto niya pa Hims na hazaman niya to pagtago ni Hims Kuwaifa in Kuwaifa tasghir sin Kufa in Kufa hambuk siya hula ha Iraq in kaunan sin hula Kufa in taon niya madiskas maligwat mahunit suluton matawad siya complain magpuhon siya magkatami at yung kaunan sin taon Kufa in tao Hims damikyan biya sin mga tao Kufa madiskas day sa bang magnakura maun kan lamataw din complain ang kanda tiyawag Kufa siwi-siwi Kuwaifa na pagkaon maun sin Umar nagpun na yung mga tao piyatan na nagguwa na sin mga puhon nila kataan biha ini wairon na lang niya sin biha ini nagnakura ka mo ini wairon tuod biya mga karayawan dihil ka mo kasigpitan na sa jay niya sayin Umar radiyallahu an wairon na nagkuhan kakilahan na lang sin Umar kayfa wajadto bigdin lang niya soy ka mo kununin biya mga sala kita niya na aun lang niya wala na mo kisulutan ka niya upat pakaradyaan patparakan at niya i-enumerate asal sadya isumbong magtupa mo in Court of Justice na natiyawag na siya mount pa Court of Appeal pakauron na natiyawag sa tayo na Umar kaya nga ngayon niya pamaran niya pang manday sa bukon bunaling kabtangan si mga tao niya sabsing kakilahan ko to din hal sin Sa'id na rin doon man long sin Umar kadtoy niyo kuno hambuk-hambukan niyo kato na long sin amun mga tao yaon falamma asbahu indi wa hum amiruhum qultu ma tashkuna min amirikum qalu لا يخرج إلينا حتى يتعالى النار in panagnaan complain in siya lang niya di lang niya magpakakuha marika mo suway na mataas na yung suka isa natin niya maalisang hang po ng pagtagis ang pa magpakakuha nalong sin Umar ya aba ya Sa'id ma taqulu fi dhalik ano isablong niya mga kuwan nila kadtoy ko di mo hungang karay biya na nalitali ang pasya biya bang mga kuwanti mo nga in ari wallahi inni kuntu akrahu an aqula dhalik imbunal niya lang ni Amir al-Mu'minin maliso sa ina kulong niya magsabot sa along niya sa mabsin biya kalakihan na supaya kaingatan singkataan na sari na sabuton ko kayo fa innahu laysa li ahli khadim in kami long niya miskin wailong niya dara akon na muhabay fa aqumu fi kulli sabah fa a'jinu lahum ajinahum in kaunan kulong niya bang may naat na akulong niya in bang mga kato mag amuin magaaddon bat hinangon khubuz akulong ning kumasin tirigo addunan ko pa sila long niya pagus kulong niya addunan niya to
o atarayyath qalilan, takad-takaran ko na isab-sambil siya makuan na ready namin adjalon, thumma akhbisahu, ang pakulong na hinangon khubuz na siya long niya. Na kumakakulong niya wakto, mga ruwajam, pag-uusad tulong niya, pa ako mag-ailan pa ako kumuha. Sabab sing kamiskin ko magkalipan. Bas niya sabab, nakurabihan. Siya pa kailo yung mag-aadun. Siya pa yung mga kato magliis, pamapanggi, maggipit, pamagkataan, pamakakuha, magsanglag pa. Na hindi kato, nakamusuy-suyan. Hakok, malisag doa, at bagtog, lisag puwaso. Makawati, malisag doa. Di pa kumuha. Maangkakahasi ka pa yung magkaubos. In Sa'id, amuyad tuin, udhur niya. Naok na, nakaliw na. Nalong sin Umar, uno palong niya. Nalong sin mga tao. Innahu la yujibu ahadan bilayl. Mangalong niya doon, di lang niya magpanambag. Nawang mga kato, tinibang mga takan sindum, di na makasambag. Nainakaw na may cellphone. Na tinibang mga kuwan sindum, pakaradyaan dum, halulayon, di magpakakuha. Nalong si Umar kadtoy kuno isablong niya Amir sin Hams, may talong nga nabihan. Na nanungtong hangkaray. Sarta biya aum biya kiyukwan ha. Iyaan niya mahalom sin pikilan niya kabtangan. Na wala dali mo kay na misarahan. Nalong niya bunal niya maliso sa ina kung magbukis sin mga kabuhi ko toda tungod sin pawaran. Sumagawa sabab sin kalakihan na ibayta ko kan. Namoy ning sabab. May tako ni magpakasambag sindum. Ana qad ja'altu an-nahara lahum wal-layla lillahi azza wa jalla. Inakulong niya manu siya biya baki kun katan. In adlaw long niya biyahari ko na pa mga manu siya. Indum long niya biyahari ko pawaran ko suko sintuhan. Ang kanakulong niya magpakasambag sindum. Suko na long niya sintuhan ko pag-ibadat ko pa Allah Ta'ala. Amad tulong na Amir al-Mu'minin. Nalong sin Amir na wama tashkun minhu aydan. Uno pa lang nimbiya mga puhon nyo kanya. Nalong sin mga tao yaw. Innahu la yakhruju ilayna yawman fi ash-shahr. In kaunan niya lang na misan ang kaadlaw walong sinang kabulan di magpakakuha marikamo biya magpanglamod-lamod mo. Tiniaom biya mga meeting nila kadlaw mga di magpakawa. Uy sablong ni manakura yan. Nalong sin Umar jawab bikato ya Sa'id. Nalong sin Sa'id. Laysa li khadimun ya Amir al-Mu'minin. Wa laysa indi thiyabun ghayru allati alayhi. فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف. In kaunan kulong niya Amir al-Mu'minin biasin nasabot ko ka inakabalikan ko ay roon maghaddam ka mo habay may darakon pag-uwas lang ning badyo ko inihambok na usalon kulong niya dakdakan sa kalilong nin ako dakdakan kulong niya makaminsan namin badyo niya pag-usalo namin hataas makaming salom niya sinhalom sinang kabulan. Nalong niya, bangsaw pa makukumuha madto. Diarakdakan ko, patakaran ko palong niya tumahay. Nalong niya pagtahay, maubos na yung adlaw rin ako makakuha. Pero nabadyo ko. Allahu Akbar. At niya magtakad pa siya sinamuin, yaon siya sag na tatakon yung biubuad niya. Kanda ko lang niya rin magpakakuha. Nalong sin Amir al-Mu'minin biya mo nalisam na wama tashkuna minhu aydan uno pa nalong sin mga tao yung problema na mo kanya yan tusibuhu min hinin ila akhar ghashya problema lang niya kanya wakto pa wakto
Aun waktu nagmimiting-miting kami biyan, pagkita na mo punungon na. Na mapugto, mapugtulim pagmiting yung piyunong lang ni nakura. Nalong sin Amir al-Mu'minin, may tatulong na isabiya Said, un mga sakit mo, paubatan ka. Nalong sin Said, wayron dalong na sakit ko. Wayron dalong na sakit ko. Sumakawa, hangka na kulong niya pagpunungon, bangsa bulong niya nagmimiting, magsaig patlong niya papikilan ko, Khubayb ibn Adi. Magsaig patlong niya tagha, sumud papikilan ko Khubayb ibn Adi, hawak to siya biyuno sin mga musyrik. Katumtuman ko yung tulong niya. Napagsakali, bangko siya katumtuman. Awla na tunin amuin panginduaan niya. Amuin dimuwa siya, Ya Allah, bang manday sab ubuson mutik muruning katansin kuray siya min nagkukufor kayo mo ni. Hawak to yung tulong niya, nagsisirik pa ako patuhan. In kabukaan kulong niya, mustajabun sin Tuhan sambila kulong niya, siksaun sin Allah Ta'ala. Bang kwed tulong niya katumtuman, amunad tulong niya ri, kung nakasandalan punungon na ako. Banguha kulong niya kudanan sin busong, sin Khubayb. Allahu Akbar. Tumtum niya pa. Pagsudlong niya palom sin pangatayan, kumare, di ako ang punon sin Allah Ta'ala sa mabsin, kaya saksian ko wala ako nakatawang. Hawak to yan, tumushrik pa kulong niya, bilang misan bistahon nakaakad hapag bunusin Khubayb ibn Adi. Kandalong na pagpuno na ako. Nalain doon in Umar ibn al-Khattab, siyang ganin lima niya nagsyukur pa Allah Ta'ala. Sinwala niya amuin, wala nabaluba in pangilan niya kan Khubayb, masi-masitoy amin Khubayb kakilahan niya, amin Said kakilahan niya. Nalain doon man aun nakiwa sin Umar, hangi mo dinar, hipagkuhan niya sin hajat-hajat niya, ba't miskin kalandok. فلما رأتها زوجته قالت له الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك. Pagkita sin asawa, hangibo na magtoy nagsyukur pa Tuhan. Alhamdulillah lang niya, tiyabang nakita sin Tuhan, amin hajat-hajat tato na aun na. Ishtari lana mu'na, wastajir lana khadima. Biyaon lang niya, makapanangdan na kita lang niya maghaddam habay, kakausan talaga makami na kita hajat. Nalongsin ba na? Longsin Said. Wahallaki fima huwa khairun min dhalik. Mabaya ko long niyan, labi paring hadto. Labi paring hadto. Nalongsin asawa uno. Nalong niya, tadfa'uha ila man ya'tina biha. Amuin, hiruhal mo siya patao, amuin marikato, landuin hajat paring kato. Nalongsin kwan, hisyo. Nalong niya, nukriduha Allah qardan hasana, hitaw tanamad to patuhan hasupaya lipaton niya kato. Hikadto tanapato na supaya lipaton pa kato. Okay na long sinkwa, bang biha tumalipat pa. Wajusita kayra, mangkot yung basahin panganalad to biha mga malipat tuon. Pag-iig naman, sino Umar radiyallahu an, tiyawag na kailo, in mga balo-balo, in mga yatim, in mga miskin, mga barhajat mu'wizin, yari lang ni mga alta, pagbaki-baki kamulong niya, kalakihan niyo, labiring sita. Amuyad ting kaaunan hi Sa'id ibn Amir al-Jumahi, atas niyat yay kuranin dunya bang man niya makain akhirat, diya kang in dunya bang man niya masukuin akhirat, bang man siya yung basan sila Allah Ta'ala, iban kayma sin Allah Ta'ala, iban bang man siya himutang sin Tuhan, dahin doon sa taas-taas darajat halom sin sulga. Qulu amin ya syabab, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Misan na kuman limpa nila at tawakambya mga makaurul-urul kita niyo, insyaallah ta'ala mahuli balikyad tukuma kita niyo bago sahaba. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.